بیخی کعبه در حضرت اجازت نماز دادن، پیامبر نماز خونده بود، دستار بور در برابر گوشه رسول نماز میگه میتا به حضور دل نماز خونده بود، در سجده رفت سبحان ربی الاعلی گفتند که از بنی عبدالدار یک شتر کشتگی بودن، شکمبهاش بیرون نموندگی بودن. 5 نفر عقبه ابن ابی معید، اسود ابن عبدالیغوث، این نفرای به سعادت همشون آمدن و همون شکمبه ها رو آوردن. اکنون پیغمبر به صاحب تر دیدن، برای که ابوطالب مردگی هست. همین نومر در وقت ضعیف عوج میکنن، دیدن که پیغمبر سجده ده دیگه، ای بر خدیجه مادرمون مردگی هست، ای بر ابوطالب خیلی در مصیبت هست، همین خدر وزنی. پیغمبر در همین سجده رفتند، همین آوردن همین شکمبه را در بین دو شانه جناب پیغمبر سرش موندن خندیدن. وزبین که بود حضرت مدار نداشت میگه خش برداره، همین مثلا حضرت مدار نداشت میگه که همین خش برداره، همین تمام دو. اولین انسانی که در این صحنه میده و همون ریانیمه میکنه با ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق یا میگم تا انسان نحیف کمگوش بودن، میگم ابن عم مسعود میگه من یوش بودم به حد زور نمیرسید، همین بلندی تفا میگه داد میزدم که یگان مردک نیست که امروز مورا یردان کنم. نبود میگه چه مسلمان اخی، یگان مردک نیست که مورا یردان کنم، یگان کس نیست که همین صحنه ها را یعنی کنم. بود میگه که فاطمه هم رسید اومد، میگه سری حضرت یعنیمش کردیم و جناب پیغمبر خانه بردیم، دست روش شته می استادیم، بعد از اون میگه دستش برداشت که پروردگارو ابو جهل باتم اسپرون، این عقبه را باتم اسپرون، این اسود ابن عبدالیغوث را باتم اسپرون. حتی میگه اسود ابن عبدالیغوث بیمار شد، میگه تمامی میگم افلاسیاش میگه ادامش میومد. حتی عقبه ابن ابو معید میگه جناب پیغمبر میگه جبرئیل اومد، میگه خسگیری میگه در این سرش پرتوف، سرش میگه به یک بیماری گرفتار شد، میگم استخوان سرش میتونه به گوش ریخت. همشون در خارترین دوره دنیا گذشتن، بعد پیغمبر آزار دادن. این معجزات احمدی بعد از او جناب پیغمبر میبیو اجازت هجرت میشه و میره من هجرت. یک روز میشه میگه پیغمبر پیش ای هجرت، که یک روز پیش ای هجرت میبیو که گرد کعبه میخل محکمه، میگه چی به شما سیم خور گرفته؟ گو همین روز در دارالندوا مصلحت شد که محمد نمونه دیگه نماز خوانه بیخ کعبه صلی الله علیه و سلم. سیم تور گرفتن، من اجازت نیست. و پیغمبر گفت که آخه من همین یک بار نماز خوانم دیگه نمیبیام، میدونید که پگه هجرت میره، اجازت شده دیگه. یک بار نماز خوانم من، گفت نه اجازت نیست، برای جا گو غمته. عثمان ابن ابی طلحه، عثمان من یک بار میگم، یک بار نماز خوانم، گفت نه اجازت نیست. و پیغمبر میگه کن زری بر اومدن، گفتن که عثمان یک روز میشم که من این سیم خورا را میکنم، این بوتا را نیست میکنم، این روز میبیایم کعبه را برای دنیا آزاد میکنم، این روز میبیا گفتالی بر رفت. همین رفت که حضرت 9 سال بعد با 100,000 سپاهی اومد. آن روز چند کسان خیلی چه ابوبکر 100,000 سپاهی قطعی آمد، بوتا را شکست، سیم خورا را کند. گفت که کلید دست کیه؟ گفتن در دست عثمان ابن ابی طلحه. گفت بیارش نکن وقت شما 9 سال پیش چی گفته بودم تا عثمان ای دست میگیرم کلیت بدیجم، همون کلیت گاز قلف دارم که همین عثمان میگه در دستش هم کلیت خبیدگی ایزو کشید، میگه نه که ایزو کشید، لیکن میگه درنکی رسول اکرم در ایمان آوردگی به زبان نگفته دیگه، دلش ملایم شده میگه وقت میگه هم کلیت دراز کرده، همین کلیت جناب پیغمبر کپید، ایدت عثمان جدا نشدند که آیه مبارکه قرآن آمد که ای پیغمبر عد الامانات الی اهلها، ای پیغمبر امانتی که در دست عثمان بن مظعون بود به سوی عثمان گردانته، ای کار دفت نمیزی بود. پیغمبر من عمر نیست، هم قوه کردگی هم همین قپیده که دستش میگیره هوی میکنه بوتا را میبروره سر میکنه، همین قبیله عدالامانات ای برگردون بتیشه، این دفت نمیزی با این شایسته ایت نیست برای که نمونه زندگی دایزن. میگه انت قپید ای بر عثمان قپید. همین حالت میگه آیت نازل شد، حضرت میگه همین خیلی جخیدن کلیته طرف دست عثمان و دست عثمان رو برداشتن، گفتن ای مردم عثمان این روز رئیس کعبه های تا قیامت رئیس کعبه فخیه تا قیامت هم مردیش کرد. عثمان میگه دیگه نمیدونی وحی الهیه در کرتم نمیگنجه، همین بلند کلمه شهادت گفته سر.
گویی میشه که یک مردی 1000 آدم مسلمان میکنه. مردی بلند در زمان ملک فهد کلیت ای خاندان گرفتن دیگه. کلیت ای خاندان گرفتن دیگه، خاندان دادن. همون شب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن همون قصر ملک فهد در اومده در خوابش بیدارش کرد. بخیر از ایجاد کلیت برده در خاندان عثمان میته که ویا را خدا معلوم کرده گه، تو کیه دستی ویا میگیری؟ این وظیفه را خدا داده گه. پگه میگه با همون شورا را جمع کرد کلیت آورده دست دو. امروز حاکمای سعودی پیش خاندان میرن که به کعبه رو بیتون و رسول الله وظیفه را داد. کیه دستی ویا میگیرن؟ این جوان مرده، این پیغمبر ما جوان مرده. جوان مرده چقدر روی خاطر میبینن. برای همین اول ما خلق الله من نور محمد صلی الله علیه و سلم، اولین چیزی که خلق شد نور رسول الله های، پس مونده همه ما ای نوری وی، همه ما ای نور شیم. آمد که حدیث سوارهاش آمد که دید جناب پیغمبر در سویشتیان، بگو چکور میکنی بچه؟ گو ای طایف اومدم زدیان هم خیلی واقع شد. من هم پیغمبر خدا من نسل عبدالمطلبم، در آمدن در مکه میترسم، وهمم گرفته. برای که مکه بر آمده بودم هم شبای من امروز مثال در کفترکوم، مثال در عذابم، پیامبر هم خیلی گفت بابا یا گفتن که چند نفر به حساب 8 نفر، 4 تا ای پیش شدن، 4 تا ای خفا، جناب پیغمبر همین تا آوردن در خانه‌اش انداختن و 3 روز دیگه بانی کردن. گفتن که ما جورای بابات بوده، به خاطر بابات میکنیم کار. دنیا از دنیا گذشت، جنگ بدر شد. در جنگ بدر مشرکا اسیر غلطیدن، از قبیله همین عتبه ابن عدی 40 نفر بود اسیر. اومدن که پیامبر اکرم گفتن که هر کس 1000 درهم بیاره به جواب اسیر اومد. در گردنشون پول مون که یکی پرسید که ما از قبیله عتبه ابن عدی، یک همون مردی به یادش زده طایف اومدن. گفت کدوم قبیله؟ گفتن عتبه ابن عدی. پیامبر میگه پارچه را خود جلو کشید، دستاشون روی کرد. گفت کاش که عتبه زنده میشد میروز. اگر یک کلمه گم میزد تمام اسیری بدر خلاص میکردن. شیر کذا جواب تیگو همین مردی را گو من دکردگی که وقتی من غم داده بودن من آورد 3 روز دیگه بونی کرد. جوان مردی دین نداره، مردکی دین نداره و این مشرک بودن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم 3,500 معجزه شان اشکار، ای همه معجزه بزرگشان قرآن عظیم مشان. تمام اکادمی عالم دنیا جمع شود، تمام بزرگ دنیا امروزی علم پیش نفته چون یک قل هو الله سوره آورده نمیتونن. معلومه که قرآن معجزه بوده، نمیتونم. این همین جد الحمدلله ما مسلمانو دستاورد بزرگ داریم، این قرآن. فاتو بصورت من مثله، بازارا را برای رسول اکرم 6 سال میبندن. ابو طالب به دنیا میگذره، ابو طالب رسول اکرم گور میکنن. دویم یاری مشفقشان خطیچه مادر مونه دست میره. در همون حالت وزبینی که پیامبر ای بر در گویا که در بلاک وزبین اقتصادی گرفتاره با 2 آدمی زور جای دست میره. همین جناب پیغمبر میگن در سر مرده خطیچه رنگ کودک گریه کرده. شاید کودک برای مادرش گریه میکنه. انا میخوام میگه جناب پیغمبر زود 2000 گریه کردن که من امروز یک از بهترین آدم ای دست دادم. چون یاری مشفق بود. های زنی خوبم که ای زنی خوب چیز بزرگه. هر خودم زنی خوب نمیوه. رسول الله گریه کرد میگه سر مرده خدیجه مادر مونده. همین مسجد جین اگر دیدگی باشه، ای پری مسجد جین قبرستان میشود. هم ابو طالب خوبه هم خدیجه. در پری مسجد جین. اگر که یکی رفته زیارت هم قبرستان داره، هم در پیامبر زنده کرده. خدیجه را وقتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبر کردن آمدن، کاروان همیتا میگذشت که ویم عرب دید که فرزندای صحابه علف و جوشانده خورده سیان. 6 سال چیزی نیست. حالی اسلامی ما خیلی اسلامی خوبه. اینه بین این نعمته. این در سرخانه امیر علیم خانه دیدن. آن روز علف می جوشانم میخورن فرزندی صحابه. با نمینولم، با هیچ چیز نمیگم، با پیش پیامبر استوار میستم. حضرت علی میگن 40 روز میگم و فقط پوستش تر خوردگی قاق کردم. کسی یکون چی نمیگه، میگه انا خیلی روزا بود. خیلی در نعمته، خیلی در نعمته. این نعمت ها را پرسیشش کلان نزی الله ده بسیار میپرسم.
حضرت میگه وقتی که اینا رفتن که در همونجا کی استادگی ابوجهل گفت تاریخ شما را نمیبخشه. گفت فرزندای عبدالمناف هم پیمان شما نبودن که شما بایر نام نمیتی، عیب بر شما، وای بر شما. میگه ننگشون آمده گفتن که قرارداد بیارید. قرارداد وقتی که آوردن، قرارداد نوشتگی رفت آوردن، خیلی دیگر همش جابجا شده، قرارداد برهم دادن، گفتن گوزنه که محمد صلی الله علیه و سلم مایل قطعی همون پیرواش بیای بازار خرید فروش کردن دیره. حضرت 6 سال بود. حضرت آمدن گفت که مایل بازار هم بیخی کعبه دم رحم تی نماز کنه. و زندگی رو باید عاشق باشه با یک دیگری، زندگی رو باید عاشقانه کنی، زندگی رو باید ایری باوری کنی، زندگی رو باید ایری حرمت کنی. این مسئله فقهیه برادرو، این مسئله رو نگویم نمیشه واقعی. باید ما دیگه مسئله رو بحث میکردیم، لیکن مسئله ما مسئله دوغیروز این چی باید باشه؟ برای همین از حرمت و عشق و باوری بسیار گپ زنید از زندگی و کوشش کنید مردکا که همین زناتون شما باور کنید. کوشش کنید، وقتی اگر باور نکردن نمیشه و کوشش کنید که همون زناتون باور کنید. همین باوری دروی نشون تی در این حیات شخصیتون که شما هم خودم نیستی. برای که بسیاری بچه‌ها بیرحم، هر زنکا خودی رابطه میکنن، کثافتن و زنکا باورش نمیکنن. همین فکر کنین که همین زن تا به یک مرد قپیدی، همون قد زندگی میکنی تا تلفن. انا فکر کن که همون زنک تر قد یک زنک بیگانه قپا. هر دیگه یه وای هم بیچاره انسان تام انسان هم خیلی فرق نیست و زنی مرشد غلامی موای. همین مسئله رو بینین، گل هوسی نکنین. انسان یک مرتبه فکر میکنه اویلادار میشه، وای انسان فرزند آدمه، وای هم پدرش 18 ساله کرده مو داده، وای بیچاره کلام کرده، این ارزو حواس کرده، وای رو باید با هورمونش بازی نکنیم. اخی با هورمونش بازی نکنیم برادرو. همین مسئله رو جدی بینی، چون ای درد دل مو گپ میزنیم. اکنون اشاره آیه مبارکه یک دقیقه 2 دقیقه باشه گپ میزنیم که آیه مبارکه در چی دلالت میکنه. جنگ بدر تمام شد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن بعد 10 تن از یاری بهشتی شفاعت من برای نفرای میرسه روز قیامت که در جنگ بدر قطعی من بدم. و بعد 10 تن از یاری بهشتی اون کسایی که در بدر شهید شدن گفتن اولین انسان‌های در ایمان میخزن روز قیامت. ایمانش ما با او برابر نمیشود. صحابه دیگه هم آرزو کرد که یک بار دیگه می صحنه بیاید و هم خیلی شویم، یک بار دیگه می کار شود، یک بار دیگه می کار شود. 1 سال بعدش احد شد، نصفش گریخت. یعنی که انسان وقتی یک چیز را آرزو میکنه با میگریزه بسیار اینو. این همین خیلی برادر، همینه باید انسان در آرزوش بسته. الله جل و علا شانه گو ولقد کنتم تمنون الموت. شما نبوده بعد جنگ بعد آرزو میکردی که کاش که قتل رسول الله میشدیم، کاش که قتلش میشدیم، کاش که قتلش میشدیم، کاش که قتلش میبودیم، کاش که من قبل ان تلقوه در احد آمدن یک فتنه منافقین قد 300 کس گرفت. با شکست خوردن چی گپا نگفتن، همین رفتن. گفت نه آرزو میکردیم کو، آرزو میکردن شما در بدر. همینه بعضی انسان ها همینه برادران، آرزو میکنه که به همون چیز رسه، میرسه با از درون این با 10 کاری دیگه بد پیدا میشه. آخه میگه این تو ای به این نکن، تو ای به این نکن. آخه آرزو میکنه که من شوهردار شوم، آرزو میکنه من زندار شوم، با همون آرزو میرسه همون چیز میابه، با بهیاگی به شرمیش کرده میگرده. آخه شوهر بود یافتی، آخه بود چی به شرم میکنی؟ با همون چی رسیدی بود چی میکنی؟ بعض مردم فعلش بدای ای دریای نیل میگذره بنی اسرائیل از گدویی خلاص خورده، ای غلامی خلاص خورده، پوستشون فرعون میکنه. ای بر اومدین دیدین با چشم سرشون که فرعون در پیش چشمشون با 1 میلیون سپاهیش میموره، قدرت خدای موسی را میبینن نیل دو بلنگه. ای بر میگذارن میگه موسی خدا را نشونته به ایمان میبریم. این مردم همینه. یک دوره هست هیچی نبود، امروز به همه چیز مردم رسیده. به جای شکر خدا کنه، شکر اینقدر نعمت کنه، با همون یک روی کشو با همون گپا هست یا نه؟ به همه نعمت اکنون دوره هست دیگر.
давраи якҷоягӣ, якдилӣ, якфарҳангӣ, якдинӣ бояд мо якдигарро фаҳмем. бом мехезан ҳамун давраи тавару досту болғо бо минтақа ба минтақа ҷанги гурӯҳию бо ҳамун коро. худо мегӯяд рӯтона сиён накардед шумо лаънати хутон айби хутонай. тамоми уфуқ пури кор, тамоми уфуқ пури пул, ҳамаи ҷо ба ҷои равӣ айдами зиндагӣ кору чави якдигардӯстори ҳурмату эҳтиром ай қафои покизагӣ бо ҳамун кор. 30 сол мардум аз фурӯхтани нашъа ягон манфиат надид, турмаҳо пур шуд, ҳолиам наша ҷало пурра. аз ёни ҳами кор. худованд валақад кунтум таманнауна алмавт. шумо мега мо мусулмоним, хеле чаво якҷояшам, хеле чаво дурӯғ нагӯям, мега шумо хутон худо задаед, шумо хутон лаънатиед. ҳам хел аст ё не? мегирам мебиёрам ҳамаи шароитам мекунам, бо як кори дига пайдо мешавад байнаш, бо як кори дига баровардан. на айби хутона. э саҳоба шумо хутон чӣ ба ки вақте орзу кардед дар бадр ки қади расулуллоҳ мешудем, чӣ ба кӯҳи румода пайғамбарро тоқа партофте, давиде ба сӯи ғанимат ки омадан ҳамата куштан, чӣ ба карда ин кора? барои ҳар яке мову шумо, ҳар яке мову шумо аввал феълу хислату рафтори бадмона партоед. ҳам хел аст ё не? баъд як кор орзу кунем. имрӯз меган имрӯз меган э фалон ин хел шавад, умо чӯ ин хел нашудай, аммо ин замон ин тамед. қуръон дар ҳамин ҷо мондагӣ чангаш як ваҷа ба ягон қуръонхон нест. то бега ҳара дарсте ҳай ягон мо надидем мардумеро ки мизами калоно имрӯз биёям. бошад 2 кас, 3 кас, 4 касан. кияй гунаҳгор дар ҳамин ҷо? ки мо худо қуръон моро амр кардест. шумо худтон орзуи қуръон мекунед, мега пина пури қуръона. шумо орзуи дарс мекунед ку то бегар мардум 6 дарс гуфта. ҳеҷ кас нест, дурӯғ нагӯем. мега шуморо қалботон худтон расво ҳай, шумо худтон ҳамин хел инсонои бемаъниед. ана ҳамина худованд дар мунофиқини саҳоба гӯ ки дар ҳамон замон сардоршон абдулло ибни убай буд. бадр тамом шуд, ҳама фахас кара гап задистай. вақте ки мебиёя кор буд мешава, кор сар мешавад. барои яке кори хайр да одаморо гап мезанем, баъд кори хайр баста мешава, 10 казига пайдо мешава. нагуфтем моро мо ҳамҷа бидем. ин ҳами оята банеш накунем. мега шумо феълутон айби хутонай, мега нагӯен гапора, нагӯе хубтараш нагӯен. яъне ки ҳаминам чӣ будааст? макрӯҳи таҳримӣ будааст. яъне ки ҳар касе ки дар дуруни намоз ин аёдаш набурора телефонша вибрятсиямона ғиррас куна, намозаш макрӯҳи таҳримӣ аст. баъд ҳамун кӯшиш куна ки ҳамуро ҳамун хелам намона ки хамӯш натия. дуюм як маротиба куштана иҷозат додиям. фатвои имрӯзаи олами ислом Миср ки агар дар бадантон телефон зад занг, як бор куштанда ҳақ доре, дуюм борша намозтон фосид мешавад. мана метавонед ки дастонамта дароз кунед, бироре кушеша, ё метавонед ки ҳамута ҷиқеша мурам мекунам када, ҳақ доре. ҳамина як маротибада, дуюм борда намоз фосид мешавад. сеюмуш телефонро эҳтиёт кунед бародаро, дар вақти намоз дигаритон ғам нате, озор нате, ҳурмат кардан дар корай. вақт суҳбатон мерава, инсонон ба телефон суҳбат мекунад. қасам ба худо чандин таҳо шуда ҳаминҷа мо овози оилаву заношонро фаҳмидагим қитаби гап задистиям. ва ҳамқа метарси ҳами оилотон. шумо ҷавонмарде, охи чӣ нишон медиҳед ҷотоне ки ма дар фалон ҷо иштагиём? хеле куше партои натарсе. ина ҳамин ҷода мо суҳбат дорем ва аз он ҷо оилаш гап зазӣ овоза накомадестааст. хеле камтар мардак бошед шумо бародаро. хе накунен бисёри баъд отчёт натин оилаотонда. ин дар ягон ҷо омадаги не дар фиқи мо мардакем. охи нахоҳам хел бошам, даҳҳо бошад фаҳмидестам. ака маҷбур мешум мегӯм. вақти амри маъруфу даъватай ва пурраги куше ё нависе ки мо дар масҷидем тамом. ислом мега дар зиндагии боварӣ набоша, дар зиндагии муҳаббат набоша, дар зиндагии ҳурмат набоша, ӯ зиндагиро барҳам тее. ин қуръони моа. ҳамин бовар надорӣ дар якдигарӣ, муҳаббат надорӣ дар якдигарӣ, ҳурмат надорӣ дар якдигарӣ, ин одамо ҷаҳаннамӣ мешаванд. зиндагиномаи Зайд ибни Ҳорисара қати модармон Зайнаб бинти Ҷаҳш хоне. ин бачахони Расули акрам буд, иниш духтари аммаи пайғамбари худо. якдигариша ҳурмат накардан, анам хеле буд боварӣ накардан. ба дараҷае расид ки пайғамбар гуфт Зайд дузахтӣ мешӣ. бачам сахтеша бачахонаш буд.
сар дод Зайнаби модар мона иддашон буромадан ба Зайнаб хушон гирифтан ҷаноб пайғамбар. яъне барои чӣ гирифтан? дар ислом бачахондагӣ ҳам нест. бачахону отахон нагӯе, никоҳ дуруст аст. яъне маънии гап чия? зиндагиеда ҳурмат набоша, зиндагиеда боварӣ набоша, зиндагиеда ки эҳтиром набоша, чун мекунем кар зиндагиро охир? бояд боварӣ кунан мо дар куҷоем, боварӣ кунан мо одамои тозаем. боварӣ ки накардан ин зиндагиро барҳам те беҳтара. барои ин зиндагӣ одама ғам метиҳад ва беҳурмат меша одам. ва меша модарш ҳақорат мекунӣ, падарш ҳақорат мекунӣ, вай модари тира ҳақорат мекунад, падаре ҳақорат мекунад, ба дараҷае мешава ки ба талоқ омада мераса. ҳамин рӯз зиёда 7 одам муроҷиати 3 талоқа карда мешавад. ина ҳамин решаш наминоай. зана ки сар метия 3 талоқа мекуна, ба зана гирия карда мебиям ҷо мегарда ки я балокини мада фатво ёбӣ. я балокини фатво ёбӣ. ман фатвош ҳамин як шаҳмард меша бародар. ку чӣ хел? ку занта шу метиё охи? ай шуш ки буромад бадат ҳалол мешавад. ин ҳамин роҳ дора. 3 талоқ карди шаҳмард меши дигар. ҳамина дигар роҳ надора 3 талоқа. шавҳарш мети ай ҳамо ки буромад ва мо мегиримш ҳалол мешавад. барои ин бародар якумш ки ҳамин корора накунед. дуюмш ки ҳамин хоҳарои исломӣ ҳам ай ҳамин сабабо бояд изоҳ кашан охи. чӣ ба ин қадар сафи бевазан зиёд шудад? ин решаш анамина ҳурмат нест, боварӣ нест. ҳурмату боварӣ намон дигар. ҳурмату боварӣ ки набоша, эҳтиром набоша гуфтааст. эҳтирому боварӣ муҳаббат набоша, Қуръон мега ҷудо шавӣ. як масъалаи фиқҳиро омӯхтан баробарди 100 ракат намози нафл айгӯ Расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам. ин масъаларо шӯхӣ нафаҳми бародаро. фарзандотон иёро таълим теҳӣ фиқҳи моай. саф гирифтан шӯхӣ нест. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам ба дастои муборакшон зонуҳои одаморо, пои одаморо мекашиданд, рост мекарданд, пур мекарданд. ҳатто меистодан дар меҳроб, мегуфтанд фалони рост бес, фалони сафа пур кӣ. мегуфтанд шумо аз куҷо моро мебинед фиристодаи худо? мегуфт худованд ман дар 2 чашми дига додага дар пушти сар май. шумо ора намебинед. мӯъҷизаи Расулуллоҳ омадааст ки пайғамбар дар пушти саршон чашм доштанд. яъне ман мебинам шуморо рост ки фалони хита. барои ҳамин сафа гирифтанша шӯхӣ накунед. ин шӯхӣ нест. ин ҳазл нест. тариқи саф анамин, якташ амин. дуюм бародаро масъалаи пӯшидани либос. либосҳои танга пӯшиданаш макрӯҳи таҳримия. ҳар касе ки либоси танг мепӯша, ин шӯхӣ нест. рони пош метова, дунбаш метова, мояҳош метова, синаҳош метова, маълум мешава қафасҳои синааш. ҳамон нукҳои мақсад қафасҳои сина маълум мешавад. ин макрӯҳи таҳримия. айтаги майкаи тунук ё куртаи тунук. кӯшиш кине бародаро. либосҳоро кӯшиш кине ки узвумо натова. либоси танг ҷаноб пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт далолат мекунад аз имони танг. касе либосҳои танг мепӯшад ва я имонш тангай. либоси мусулмон бояд кушод бошад. кӯшиш кинем чӣ хеле ки дидани мард, дидани зан ҳаромай дар масъалаи ҳамин танг пӯшидан, дидани занҳо мардам ҳаромай. шумо гумон накунед ки фақат роҳата мард мекунад. овон ба чашми бад нигоҳ мекунад инсонам. ин дам гунаҳгор мешем мо. либосҳоро кушод пӯшед. либосҳоро кушод пӯшед. либоси даридагӣ напӯша, ин ҳаромай. соҳиби фиқи мо дар бораи китоби мақсад лубс пӯшидани либосҳо мебиёрад. раддулмуҳтор фатовои шомӣ либосҳои даридагиро манъ мекунад. либосҳои поргина иҷозат метаҳад ба он шарте кишвар фақир бошад. ҳамин замонда фақирия барои либос. агар навша наёфтӣ, ҳамин дуюм дараҷа либосҳои беҳтаринае. қимат не, беҳтарин либосҳои дуюм дараҷа. мери ай ҳамунҷа мегири як ов мешӯша мешавад намозӣ. ҳаст ё не? ягон баҳонаш нест. ягон баҳонаш нест. ҳатто пайғамбари мо дар асри 6 либосшона симғ мекарданд. химчистка. симғ чӣ мешавад? рангҳо мекардан либос. хушуки рангош фасон шавад, мепӯшиданд. ин нав буромад. ино пайғамбари мо дар ӯ аср мекарданд. либоси мо бояд кушод бошад. либосҳои даридагӣ напӯшед. худованд фақирӣ мебиёрад хонадони он марде ки либоси даридагӣ мепӯшад. ҳадисай худованд бад медидай бандаеро ки либоси даридагӣ мепӯшад ва мехоста ки
алло ҷалало шаънуҳу асари неъматоша дар бадани бандаҳош бина. ҳадиси имом муслим ривоят мекунад. беҳтарин либосро пӯшед, тоза, кушод, зиёдтар либоси сабзу сафед пӯшед. агар намешавад ҳама намуча пӯшед. фақат сирхи баланд макрӯҳай назди фиқҳи ҳанафӣ, барое ки марбути занҳои диққат ҷалб кунанда. кӯшиш кунем либоси мусулмон сиёҳ, зард, сабз, сафед ва пайғамбари худо сабзу сафеда дӯст медоштад ва кафанотона сафед кунӣ гуфт. ман дӯст медорам сафеда, либоси аҳли биҳишт ку сафеда, сабзай. ана ин либоси танг пӯшиданаш макрӯҳи таҳримия. ин фиқи моай. дар ҳолати намоз либосои танги мову шумо дастонмон калтай, куртаи остин калтаву майкаи остин калта қати хондани намоз зарурат намоша макрӯҳай. дар ягон ҷо расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллама остиншон остини пайғамбар дар навчиликш мерасид. ӯ ҳадисое ки ривоят мекунанд ҳазрати ҷобир таниллучон ва ҳадисои оҳода ва як ровӣ ривоят кардагай ва ҳадисои машҳур нест. ривояти машҳур тамоми 4 халифаи мора остинш дар навчиликш мерасид. ягон зарурат боша ягон ҷо ва майлаш, ғайри зарурат макрӯҳа. сари лучам ҳамчунин. пайғамбари мо дар саҳиҳ бухорӣ, саҳиҳ муслим 6 китоби саҳиҳ ҳадисои саҳиҳи мода бобе ҳаст бо номи боби амома, саллаи расули акрам. пайғамбари мо салла доште, ақаллан ҳами тоқимонем. вале мо намегем салламони акоғо, ҳатто ки фиқи мо ҳанафиё вастуҳсина лиламвоти аламомату. дар ин китобо меберга вастуҳсина нек шуморидан фуқаҳои ҳанафӣ мурдаҳода салла бастана. ҳамин салларо дар мурдаҳо нек шуморидиянд. мустаҳаб будае ки шумо салла банде, салла қади гур кунед мурдаҳотона. ака ози ҳамин мурдаҳои мо набанданд, дигар зинда салла намебандад. ҳамин мурдаҳоро ба салла гур накунад, ин зиндаҳо талхкафа метарсани ай либоси расул метарсем. яке мебинанд мемонанд ягон чӣ меша гуфтанд. ва пештара муисафеда я саллаи хушрӯ доштанд, охи ҳамон ба салла бозор мерафтанд, ба салла рафта савдо мекарданд, саллаҳошон буд. ҳамин қадар зебо буданд, ҳамин қадар хушрӯ буданд. чо мекунанд? ақаллан ҳамин намозомона ба салла хонем. дар ҳамаи саҳиҳ, дар тамоми китобҳои саҳиҳи ҳадисои мо боби ҳаст бо номи боби амома. боби чӣ? амома, салла. пайғамбари акрам гуфта ҳар касе як ракат намоза ба салла мехонад, баробарди 70 ракаати бесалла савоб дор назди худо. ҳамин намозаро мо барои чӣ мехонем? ин ҳамҷо салларо мондагӣ мо барои мурдаҳо бошамед. ақаллан ҳам муисафеда ҳамин намемон дар вақти намоз. ай ҳамун ҷо мо овардем, ҳамин ҷо мондем 3-4 дона ки давҷо ки ҳамино салла монанд. ана ҳамин ин суннати расули акрам ай. барои ҳамин либоспӯширо мусулмон бояд аҳамият бародаро. ҳама намуд либосо пӯшед, даридагиша напӯшед. ин замон бисёр дар замони бадавлатӣ ай, вай замони халифагиҳо нест, бечора ӯ замон набуд. ҳама намуд либосо пӯшед, тангша напӯшед. ҳама намуди либоса пӯшед, даридагиша напӯшед. ҳама намуди либосша пӯшед, кӯшиш кунед остинкалташа напӯшед. агар намоз дуруст ҳам шавад, макрӯҳ кароҳият дорад, куртаҳои остиндароз пӯшед. ин мусулмонда намезеба. мусулмон ай ҳамин чиро фарқ мекунад. либосҳои нависондагӣ ҳарчи напӯшед ва расми аллоҳу расми муҳаммад навиштаги либосҳоро аҳ напӯшед. ба ин даромадани ҳоҷатхона мутлақ ҳаром ай. ба ин даромадани ҳамом мутлақ ҳаром ай. вай номи худои охи чӣ хел номи худо қади дурини ҳамом медроӣ? ин масъаларо бародаро ҷиддӣ бинем. ин масъалаҳои муҳим ай. чорум масъала масъалаи телефон ай бародаро. ина масъала ин шӯхӣ накунем масъаларо. бисёр дар ҳолатҳои даъват, дар ҳолатҳои намоз ҳамин телефонҳо мардума ғам метиҳанд. тибқи фатовои имрӯза уламои азҳари миср ва уламои кувайт, уламои саудӣ, уламои покистон, уламои зоҳидон маҷмӯан фатво доданд. ҳатто ки телефона дар ҳолати вибрятсия дар намоз мондан дар бадан агар ғиррас кунад, ҳамиам макрӯҳи таҳримӣ будад. худои моро барои рост ҳидоят кунад. аз офату бало кулфатҳо моро нигаҳбон бош, оқибати кори моро ба хайру имони моро ба саломат гардон. Амин я раббал оламин. сафора рост гиред, телефонҳоро хомӯш кунед, омодаи ба намоз шавед.